Wis maem sik. Nonton ngene Pak kae tak tonton kene Pak bola. Asile pin nonton Pak jenengan. Wah. Pak eling isu iki Pak nyeneng-nyeneng iki Pak. Oh, lho. Lho, Pak Ran cilik, Bro. Nyeneng tenan iki. Mini lho kira pengin. Ilang. Oh, gelo strek. Oh, meno walalalala. Gilo ya. Cetha lho ora kira gawe rawak lho iki. Pas strek sisan. Oh, Pak mini. Oh, mini. Iya, ora pengen kok. Aku arep padang sik, aku ya leren. Istirahat sik. Entuk iwak. Oh, iya mini. Wis. Tas e bola, tutuk engko neh. Tutuk ngene. Wong diseri ngoten. Duk, alala, iwak le. Duk, alala. Iwak. Alah, telat kabel. Alala. Cepet lagi bola. Lah, gede bola. Duk. Alala. Duk. Alala. Pas teko bola. Maka tawan-awan bakule pas teko ora ya. Wah. Oleh Agus. Jane ora tinggal gentir oleh Agus we. Lah iya to. Lagi ngapeli mamine. Oh, ngapeli mamine sik. Ora pengen mangkat. Oh, bahaya wis, jos bola. Lumut iki lho, welala. Muga-muga baban tok iki kok. Kaya ngene lho ya. Mbak. Ini 2000 enggak, Mas? Iki tekne. Nyah aku enak nyah. 2000. Ora iki gonen sik. Wih, kesene mancing bola. Mancing iki. Sapote nang WKO meneh bola. WKO lagi. Kali ini spotnya di Klewor loh. Wah yo itu apa itu? Kolonjono apa kayak? Gelagah klep. Mantang wah, spotnya mantap ya. Loh, iki wis enak sing nyobok. Bau wis gawak tok iki. Wis pangep terus kok. Saya bolok ge. Lokasi wae ya, sah suwen-suwen. Puanah cetar mangkate wana-wanan. Dikancani Agus ning kono prepare yoan. Wis ge gasut. Oke, bola, mari kita mulai permancingannya, bola. Nah, ini saya mau rencananya ke sana tuh. Umpan mantang. Moga aja nanti ada hasilnya, bola. Tapi kalau alternatifnya itu di situ sama ke sana. Nah, nanti kalau udah ke Agus ke sana, saya nanti mau nyusul sana aja. Jauh memang, tapi nggak apa. Yang penting nggak hasil. Oke, bola. Ini titik sudah saya siapkan bola. Sudah tak bersihkan, tak buang juga lumut. Semoga aja nanti ada titiknya bola. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, yo ngono lame Mbah. Ora ngaran. Oh, sapa wae. Saya hitung nyarinan 5 nih cukup jane Mbah. Karepe mbilung. Ini disundul langsung bola. Lagi dipep. Duk, alala, iwak le. Alala, iwak le. Langsung setrek bola. Ora elok ini, baru sekali lempar bola. Lempar bola, iwak jenenge resi-resi iki bola. Iwak lanang iki. Rekor tercepat iki. Rekor mancing tercepat sekali bom langsung. Wis. Nanti tadi kita berangkatnya siang-siang jam le Agus. So ini saya nyemplungnya jam berapa? Jam setengah 11. Setengah 11 baru nyemplung nih tadi. Dari rumah berangkat siang bola. Pulang kerja sih malam. WA Agus itu buat temen mau, yaudah. Kalau nggak sama Agus saya mungkin nggak tahu spotnya sini. Soalnya yang tahu saya spotnya jembatan itu. Gantung. Nah tadi di jembatan gantung ke sana posisi air udah surut, tujuan spot saya tuh udah kering, udah nggak ada airnya. Saya terlambat ke sana, padahal kemarin sana itu ada yang
info sepatu tuh dapatnya wah segini wah ya wis telat enggak apa-apa. Terus saya diajak Le Agus ke sini tadi, alhamdulillah langsung strike bang, lumayan 3 jari gemuk, ikannya putih bersih, baru lempar loh, kendir tapi iwak tok iki ya kau melaku nyampar iwak mantang genah tempat ikan bergerombol. Moga aja ada temen nih di sini ikannya bener-bener bergerombol. Wah lumute mami jos duk tak kena jol putus kaget aku. Aduh lumute mami tadi saya harus follow semua kayak gini loh. Panjang follow jos tahu mantap lumute lumut tak kau ngene iki tanya nih makasih mami lumute jos tenan nih mami lumut waduk cenglek ngisor mungkur follow para yentar yang di KO was mampir rono lumute sak jos tenan sak jos e duk alalalalalalala iwak menah lek iwak mini bulu wis untung nyemplung dhewe ora medeni. Wah mangane gur gawil alhamdulillah ya feeling iki bulu tak langsung tak cemplung kene ora langsung tak cemplung kene mau ucul menhamu sempat ucul bulu sentrana jenenge rezeki itu tak kemana bulu nyemplung ning Karambau untung yo jenenge rezeki tak kemana iwak tak tenan bulu iki aku lagi tak tinggal udut juan kasih dudut lho Mas keter iki udute iki arep udut angel arep udut malah kepangan apa sih untuk setrek yo tinggal udut sih enak rasane ya iki iso ngirit udut lho dipaneh bulu paneh kayak tonton kayak paneh kayak ayo alah enggak meneh ya ampun garek meletus ki lho ngene meneh wis digeget-geget lho jane alah telat double alah cepet lagi pula lah gede pula wah gede tenan alah kose alhamdulillah le iwak le wah iki gawil iya ada aku mirah le malah langsung iwak wah telat respon pula ulalah kan ekor gawil terus ki untungnya ora ucul awas ucul ke ping piro mau ping loro mantap iki dilotoke patut ini iki dilotok patut le ngene ya aman ya segini ndak nyeprot meneh nyemprot ae emang iya iwak tok lewar mantap telat ngerekam belum mangane mau yuk mangsaku kaya putihan kaya udah rata sebelah katut jublane belum weh Lek Agus mau ning endi wae ada tekan kono Lek Agus iya ning kene wak tok tekan kono ado iya mantap clever kan diganggu putihan geser nah coba dan ternyata belum alalalalalalala lagi ndang digeser ya langsung entuk alhamdulillah tambah nah alalalala uncul neh kok alalah
Bubeng tak kene bola aku mau pindah bola. Nggak geser lah tuh. Ganggu putihan. Repot anggap diganggu putihan ini repot. Lah, ya aneh bola saya. Lah. Aduh, Main bola. Main bola. Telak yang iki lagian. Jos tenan nih. Mantap jiwa. Alah. Oh, masuk karamba bola. Walah, wak tak tenan nih. Kelewar bola. Agus gimana ngendi lho. Kene lho iwak tok ngene. Aduh irem. Kail kuwi lho. Penasaran aku. Kok mau rasa tembus sih? Apa ora? Ketul iki. Sik dilekas ganti bola. Lekas ganti, suwe atau ganti greneng soalnya. Nyoba wisan kas. Rano kok ganti. Jadi pangan. Duk. Alah. Ayo montas. Alah cewet legek. Walah. Dulah perembusane kantong koyo ngene iki lho. Gampet iwak sepiro iki mau. Legek. Agak. Gupet tengen serampotan dasar. Dilak iki wae ledroke kandasen. Pas kandas. Mana nyangke tenan. Yo iwak sepiro iki mau. Iki mau jenah resmi puluh nyari seprapat bulu. Jenah. Perembusane kok ngono. Tak cetak sithik. Oke bola, mancingnya saya sudah sampai sini dulu ya bola. Wes. Jam berapa lagi? Jam 1 lebih 20 menit. Jam 1 lebih 20 menit bola. Wah, aku kesel banget bola. Bar piket malam matane ngantuk bola, tapi Mene-mene gitu bola. Alah bola iwak. Kena sak lawan tenan iki. Mene wis alhamdulillah bola. Walah gede-gede. Mantap jiwa iki. Lho iwak wis mene-mene. Makate mau jam tekan cepat nyeplung nih setengah 11. Setengah 11 iki jam. Aku kesel ngantuk bola baru piket bengi gan engko lek Agus gan mancing ning kono dhewe tak tinggal turu wae. Aku wis kesel. Oke bola, semoga kawan-kawan mancing semua terhibur. Pokoknya sepatu rekomend ini. Mantang ini. Tadi itu parkiran di sana. Syaratnya kalau di sebelah sana lagi jembatannya kelewar. Oke. Semoga kawan-kawan mancing semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di spot-spot rekomend berikutnya.